Kumshi benta ban pentelon ye ki kam penrai hapo kishnong ki thau unong mi khmat jong ka khanyo not shalong uba Edelbert nongrum bar ki nong elam shnong jong ka maulai nong mali benta ka sngi ki la lej ban kendo uba Preston Tensong uba de usimbot menteri rangba ka jela uba bat ikatnat PWD na ka benta ban penstet no ka jingshna ya ka surak ha nong mali habaya keren berkilat patai kubor hadien beladep ban ya kendo uba Preston Tensong uba Edelbert ula ong ban penyok sengau ha kabaya day bat kesurak kabala sateng nadu usnem arajar khat ar kabala penrung da ka MLA barim ka kong Roshan Wajri ha kaba kila kerpa yu menteri ban penstet no bat pendot no ya kini kesurak na ka benta ka jing mentoy jong ki ba ngalawan ya kenduk lang deputy chief minister di Pak Preston wapit ya ka peduli roads berkuih kuih etc. Dia dolang rekat nak kalian jongki Naomi Khmat jongka normally 3 kidon di general secretary bar kunjuki executive committee jongka normally dong ngomot na liang ka normally mulai normally ti niwan haki artli kidi bla sateng lakam slam na do arjar khanar ti ho ke development kolong bodong kam amar ba ho klampep ni juya kan hi ki issue kilong pedongkam ki development kilong pedongkam ti kubu Naomi Khmat jongka 17 North Long constituency kidon artli ki kam ki ba la sateng la kham slap koi ke de jongka mulai normally kani ka forest land short round kabaki tip kerteng berkani ke galanti ke banyak passing through support FCI tikani ru kani ke sateng na du arjar khala ngai ka brom yai Emily barim minister kong Roshan Wajri ibala pendrung ini ke scheme lembaga special package scheme but kamri tangani ka normally deki entire surrounding ke beri support normally berkuih ke marjan jok constituency teka basa apa ini area barim kani balik black topping ti ngala persamaan pedep la jong kamram kum Emily na du por mangajok hanika term ke pemerintah abang laput dia napok ka liang joka peduli department adu executive engineer nangta secretary level bat ala poyu lembaga forest lembai PCCF nangta secretary berkunjung kala poyu support ministry di bat menta nakaliang joka forest kila ai ka ngamukla ai ka order ya ka peduli department bagian habar kompensir ya ini benta jongka surat kepada jongka adjoining road jongka peduli berka forest di habar peduli haban siu bahad arlak duna di ngelahuan bu ka city khamat jongi minister bulan borom berkerpa di ba ini sitom alis swa bahkan wan kan monsoon nomor pi ki resident ki beron hagi ki area kala ketajur plat mana du arjar khanar unnecessary kalau susah pending bat ngalapan power pok city ba kadi bandon kata ka understanding mo ka mode of convergence nakaliang jongka department kan serve ke purpose kam tam ka interest kadi balong jong pa lembak ini department kemudian balong ke jipun kemudian ban perselam ru ya ki hok jong pa di berkadi bandon ru kita kajing setuju mod apa yang kawi ke department kita mode of convergence kadi bandon kenang ba kipai ba kinum safa tika tadi kawi ka ba yu tena kaliang jong i peduli minister ila ai ka jing keluar maka ni ka slok stamat compensate na kaliang jong ka peduli syaka forest tika skop pertip kani kalau kipai ba rokin i ba ngala persyang ni hai bor ibarit ha ka bari ka mali scheme ha bari ki pat ki scheme department kemnu ki follow up kemnu bali allotment ki por bat ki sing ki prangwan kanang bakan long kejemotoi bat ki don ki wi ki general scheme aba ngadapan propose lembaga peduli department lembaga minister burung-burung nangis scam berupa kumta mo hang jing etri kata ka political affiliation ni ban bu sa ni ban ki basait kanang ba ini ia kata development baka progress mo markani ka kata ru ya ka congestion joka sorry di markani ka nglawara ka macu peduli minister ba ya pular ru bayin lek la jong kamram di stamadi sanction isu community sakata ngatrai kani kan don jege nakaliang minister inshim kia yang ni ka
jengora ke jawa ringkat ini ki parlo ki ba yakit ya ba ya ka lingkor jongka senong ka thau mo na po mulai normally kata di kui di kebaar pat kedai ketika widening more of road ke ba connect ya ke jauh berka mokhar kali ru kedai ke ba layak mentala sistem ni lawan air proposal buat ngasu burom ya ka KGP Assembly dalam berkat ke hospital lembah Dr. H. Gordon kiba la ayah kata kajing sukit kali ke jongki pan ayah ke jaka syaka government mo government pan ayah sik pai bang jadi beliau ke jaka mentali ke kasih tomba jadi ngai ke burom ya ke Dr. Robert Hospital bar kumju KGP Hospital bar kumju kasnong jauh dor balai dom kabla simkhia bane but dia ni kani bat mentar pula poy hakti jong department taman penyu sanction nomor ngala pendep hiru jong kamera melawat ngala let dah koi department bar ngala yo jing tip bahkan kasu mentar der planning dia bangin sekali belum don jing hiru la kalong kepala hi ngala pen pau ro city ba nak betak jong kam jong pen ba lesi nak kaliang jong ka department ada kala apa nai ya kata ka written assurance maybe lesi kila ban tray lesi nak kaliang jong kabangan bu iki priu menalak ban invest kanang bakas sanction dungi haban yo ya ka jeng penting kena kalian ka department kanang bakan lo kejem toy nomor fi kini surrounding area ko bari jong jiao ka kata ru ya ka kini ki marjan juga mukhar jo ini ke konsumensi brokui tawa long connect ya ka download juga selo nomor kini ki kamia kala kata peran ya kayak yang kali kawan jongki beri nama ban yuk suruk mata kalau ko bae ba tengit scam nak kadang ka government lembai pirudi minister in simkhia kini ka wei ka proposal ka ba ngalabut din ka por but kumang lapan pau ke terwa balada sibu kimpala ban ayah sanction ditambah kila penting na ban yuk sanction babala ban penting na ban ai ban trino banaya ke trai kanang ban la ban trino suai kini ka liur sopan orang liur kanang ban ke jementoy ke jing sup ba